wanta nyaachanya tuuf deemu jaalawwan kiyya islaama wali yaamnaa bar abuu as dhiyaadhu kootaa waliin hin jennu akkasitti islaama kana dhabamsiisuudhaaf isinirratti wali yaamaa na ciffaraa jira ammalee if dinqeeti bar if dinqeeti anamoo guyyaa anamoo jette sii dhumtee bar anamoo maaliif dhala fir'oona anamoo je eessa jira khaalidan muqallada ana rabbukumul aalaa hin jenne nuti la anamoo je ana uumuu jahannam jira Rabar nagare girgiddu mujala deseti marcam medam video daga anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa hadith kana shaykhoti to desi amirul mu'minin abi hafs umar ibn al-khattab radhiyallahu anhu tasiyya min tusuqayata ummati shamarran bi araba yutu jazakumullah khair ustaduna jazakumullah khair gide senjan arrauli gurba hada miskin wala ma miskin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duraan dursee obboleeyyan kiyya ka islaamaa jaalawwan kiyya jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum arrantanas yeroo lammadaatiif horaa garuu keenyaaf galatooma isin jechaatiti jamaa'aawwan bareedduu tanaan dhaabbatan tokko tokko keessan rabbiin yaadaa muraada keessan isiniif haa guutu hajaa teessan tafacaate walitti rabbiin isiniif haa qabu ambaasaadarota diina islaamaa rabbi isin haa godhu warra diina islaamaatiin dhaabbatu rabbi isin haa godhu warra diina islaamaatiin taa'u rabbi isin haa godhu hamtuu cufaatuu rabbiin isinirraa haa qabu khayriin takkaahuu isin bira hin dabarin biyyatee san qofaa fi miti rabbiin addunyaa guutuudhaaf urjii fakkeessee isin haa mul'isu waan akkaan nama gammachiisu haasawa guddaa tokko qabadheetitiin dhufee yeroo laallu san booda ijoolleen akka gaariitti xixiqqoodha ani umara akkana jee natti hin himne gaafoo waan ijoollee akkana faatutuutu hedduudha naan jee amman tana Osman achi taa'uutitiin bar yaaboo haasawni an qabadhe sila arran tana haasawa dhukkee isinirraa kaasuun isinin jaa ni laala ijoolleen nuti warrumaa akka gayyaati gaa noormaa mul'ate nama rifeensa mammaruu laalu jira baraas keessa sani sila jeetiin akkamiin godha amman tana jeetitiin itti yaadu jiraan isinin jee wallaahi waan nama gammachiisu yeroo amma gaafii fi deebii gaafatu san ijoollee gaman han jirtu san isaanii fi tokkoffaa baasa jeeteen achi dhaabbachuu jiraan eenyuma jaamee dhaabbadhu ijoollee jidduu sanii tututu wahayyuu likki deebise gaa umarii isin tokko ngorre rabbi si baasee si jaa amma ijoollee xixiqqoo akkasiitiin nu barbaachisaan isinin jaa wallaahi ijoollee diina islaamaa afaan arabaa qofa oduun ta'een afaan oromootiin akkatti tafsiira kannite ijoolleen agartanii miti tajidduu sana sadeenuu nama gammachiiste garuu tajidduu sana hedduu wallaahi imimmaan cufaan na dhufe yeroo laal tartiibaaniin yeroo jiruun tartiibumaanii himte ijoolleen sana ammaas hin sodaanne akkanattuma guddisaa ijoollee teessan nama dura dhaabbachiisisaati haasofsiisa hattaa tabiraa takkataniin isin ida'ullee ishaa'ii boodallee wallaahi proogiraama godhaatiif hadiisa habbaa takka maaf hin taane haa dubbatan waan bareedduu takka manguddoonis onnooti alhamdulillah isin duuba jirti ammaan tana ni beeytanii ummatii kaafiraa kuni dardara bareedaa masgiida guute kana masgiida irraa baasuu fadhan isaan ni beeytanii miti intala hijaaba uffattee bareedduu hijaaba guutuu ka qaama isii qabuu miti ka qur'aanni jeesan ka rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta ulamaa'iin rabbaaniin daa'in saadiqoonni nu barsiisan san ta uffatte mini iskartii akka uffattee ganda keessa deemtu sani fadhan innaawaa waan nama gaddisiisu biyya hedduu keessatti milkaa'onni jiran yooniin isiniin jeekam jettan dardara kaayyoo hin qabne shamarran kaayyoo hin qabne badii malee eegaa akkana jenne gaa haasawa qabannee dhufne san waa hin dhiisnuuti rabbumaatu jiraate numa dubbanna waan takkaa fi lamallee irraa qabatanillee
anillee waan takkaaf lama irraa qabadhulleen isiniin ja'a. Sanii mata dureen haasawa keenyaa maal jetti jaalawwan kiyya ka islaamaa karaa diriiraa ja'a. Karaa diriiraa ja'a. Orma muraasa tokko wajji ilaalleetiti orma kana keessa nuti ni jirraayi yoo achi keessa hin jiraanne alhamdulillahi rabbil aalamiin jecha orma kana furmaati ni jiraayi tajettu wajji ilaalle jechuudha. Kanaafuu anis haasawaas isinitti hin dheeressu gorsa gabaabduu bareedduma takkaan nuuf hima gurra qaamaa dura gurra qalbiitiin na dhaggeeffadhaan isiniin ja'a. Akka waliin jenne mata dureen isii maaliin isiniin jee jaalawwan kiyya ka islaamaa karaa diriiraa. Ammaan tana yoo hawaasa cufa keessa yoo jaalawwan kiyya ka islaamaa laaltan namaan ammaan tana isinii yaamu kana ni agartaniin isiniin ja'a. Obboleeyyan kiyya ka islaamaa gurbaan duraa gurbaa kam seetan gurbaa yeroo dheeraadhaaf maaseeta adda addaa cubbuu adda addaa hojjetee eegana gama rabbii ka deebi. Karaan diriiraan kun isaaf haaraya nama isa qabee isaan deemu barbaada. Nama marxoo isa irratti qabu barbaada. Nama cammee isa qabee isaan deemu barbaada. Maaliif karaan kun isaaf haaraya egaa amata meeqa cubbuu hojjechuufi dilii adda addaa hojjechuufi maaseeta hojjechuu irra ture mokam. Gurbaan lammadaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa gurbaa muhaadaraa akkanaatis dhufu yoo yaamanin guyyaa jumaataatis dhufu yoo muhaadaraa addaraashatti qopheessitanis addaraashaas ka dhufu garuu muhaadaraa tanarraa yeroo karaa mana isaa deeme sirba ka dhaggeeffatu wallee ka dhaggeeffatu obboleeyyan kiyya ka islaamaa. Garuu inni kuni waanuma akka muhaadaraa tana ijoollee diinii irraa hii ta'uu fadha. Gurbaan kun akkamitti wallee san sirba san lakkisee hogguutuu muhaadaraa gorsa adda addaa ulamaa'iin teenya tanuu gootu khutubaan haa ta'u gama televizhiinaatiin haa ta'u gama siidiitiin haa ta'u akkamitti hogguutuu gurbaan kun karaa kanarratti sabata. Kaan obboleeyyan kiyya ka islaamaa gurbaa tokko waa'ee addunyaa malee ka hin beeyin. Inni wanni beeku waan addunyaati. Diina isaatirraa waan takka hin beeku jaalawwan kiyya ka islaamaa. Hawaasa kee keessatti qabattee argamuu qabda. Mana tokko saabbiyaan irraa, mana tokko laga harree irraa, makiinaa sarviisa meeshaa tana akkamittiin kana jaa malee uumaa takka hin beeku. Garuu gurbaan kun jaalawwan kiyya ka islaamaa gaafa tokko namni inni jaalatu irraa du'e. Yeroo gargala gama firaasha isaa dhufu rafuu fadhe hirribni isa dide. Rafuu ammaas ni yaala ammaas hirribni isa dide. Eeganaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa gurbaan kun lafarraa ka'eetuma wadda'ateen isiniin ja'a. Akkam gootaniin gaa wadda'ate boleessa. Raka'aa lama bareedduu rabbii isaatiif jalla jalaalu rabbii salaati. Yeroo salaatu sanis khushu'a umrii isaa takkaa hin agarree ifirratti agarree imimmaan ijji lameen isaatis dhangalaaste. Waan hin itti jiru kana dhiisuun qabaa. Addunyaa tana jala qofa fiiguu dhiisuun qabaa. Ambaasaaddara diina islaamaatiin ta'uu qabaa je. Karaan kun obboleeyyan kiyya ka islaamaa isaaf haara'e. Nama harka isa qabu isan barbaachisu. Nama marxoo isa irratti qabu barbaachisa. Nama cammee isa qabu isa barbaachisa. Gurbaan tokko kana tokko. Namni akkanaa jaalawwan kiyya ka islaamaa hawaasa keessa hin jiru. Gurbaan kaan ammas jaalawwan kiyya ka islaamaa dalagaa gaarii ka hojjetu. Garuu dalagaa gaarii tana yeroo hojjetu ammas asumatti deemeetitti yeroo garii hammeenya lubbuun isaatii fi shayxaanni isa mucucaachiste. Eega badii hojjete booda quba isaa if ciniine akkamitti boo guyyaa alaadaatiin obboleeyyan kiyya ka islaamaa waliin masgiida dhaqee muhaadaraa bareedduu akkasii dhaggeeffadhee deemee waan akkanaa akkamittiin godha je'eeti quba if ciniine arraawulii karaa rabbii kiyyaa deebi'uun qabaa dhiisuun qabaa waan akkanaa.
dilirraa buqqa'uun qabaa je gurbaan kunis karaan kun isaa kaaree ammantan nama akkanaatii fi warra biraatitti wajji ilaallaa jechuu obboleeyyan kiyya keessa islaamaa nama kanaa fi warra biraatiifuu furmaanni isaaniif hin jiruu hii dubbin wallaahi alladhii laa ilaaha ghayruhu ni jiraafin isin hin jaa dhibbaa dhibbatti furmaanni isaaf ni jira wanni dura godhuu qabnu maali ni beeytanii obboleeyyan kiyya keessa islaamaa diinni islaamaa wanni nu barsiisu allahatti jalla jalaaluhu amanneetiti xaaguuta shayxaanaa fi waan birootti kafaruu qabna tokko rabbii dhugaati jennee sabachiisuu qabna laa ilaaha illa allah jechuun akkasimoo kam haqaan gabbaramaan hin jiruu allah malee gabbartii namni biraa gabburu cufaa ta'u obboleeyyan kiyya keessa islaamaa baaxilaan isin hin jaa karaan isaa kun karaan diriiraan kun obboleeyyan kiyya keessa islaamaa karaa diina islaamaati egaa siraatul mustaqiimiin diina islaamaati moo kam karaa feetan obboleeyyan kiyya keessa islaamaa ammas yoo deemtanii yoo ammaan tana highway jiraa bara maarshii ati feeten deemuu hin dandeessu ka isaan mootummaan sii keesse malee karaa garii kiiloomeetira 80 ni deemtu obboleeyyan kiyya para awarii jechuudha garii 150 ni deemtu garii 200 deemtu karaa 200 deemuu qabdu san yoo 80 deemte ni adabamta gaa obboleessoo 200 ni deemuu qabda ati 80 yoo deemte aksidaana seentaa siin jaa karaa 80 sanis yoo 200 deemte ni adabamta suuta deemuu qabda as keessa siin jaan karaan diina islaamaa kun ammoo obboleeyyan kiyya ke islaamaa hamma ati iimaanni kee jabaatii ni deemtan isiniin jaa marshiiteeti obboleessoo nam tokko siif hin godhu hamma ati kaayyoon tee guddootiin hamma iimaanni jabaatiin deemtan siin jaa obboleessoo garii tokko janjanatti bula halkan kaan ammoo ati eessa turtee yoo jetteen qalbiin tiyya eda keessatti arshii fi abbaa arshitti rarraatee siin jaa inni halkan guutuu khaaliqa kadhachaatiti bule obboleeyyan kiyya ke islaamaa allahan keenya jalla jalaaluhu takka sadaffaa yeroo hafte barra gama samii addunyaa bu'aan hunjaanimi rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal hadiithu muttafaqun alayhi isiniin jaa kaan allah kadhachuu jira kaan ammoo takka tamataa qululluu takka kadhachuu jira obboleessoo ajaa'iba bara karaa kana wanni si deemsisu iimaanni kee jabeenya isaatiin ni deemtaa obboleeyyan kiyya ke islaamaa waan karaa kana nu deemsisu obboleeyyan kiyya waan nuti nu barbaachisuu fi waan lakkisuu qabnuutu jira wanni lakkisuu qabnu qalbii teenya keessaa wanni baasuu qabnu jaalala addunyaa baasuu qabnaan isiniin jaa yeroo akkana isiniin jiru addunyaa teessaniif hin dalagatinaa isiniin jechuutti hin jiru diinni islaamaa diina akkanaatii miti inuma diinni islaamaa diina dalagaatiin isiniin jaa diinni islaamaa hin dhoorku bara mana tokko saabbiyaan mana tokko laga harree mana tokko adaamaa mana tokko finfinni irraa qabaachuu sin dhoorku makiinaa takkaa miti kudha takka qabaachuu sin dhoorku salfii duraati irraa hin dhabaminii haqa isaa guddaa jalla jalaaluu fi haqa yatiimaa hin dhiisinii sin jaa malee tujjaara hin ta'inaa diinni islaamaa hin jiru obboleeyyan kiyya abii bakrin siddiiq radiyallahu an namni akka isaanii tujjaara ni jira garuu amman tana rasuula waliin sallallahu alaihi wa alihi wasallam firdoosa al'aalaa jiraan isin hin jaabar saa wallaa masaa hin dhoorku garuu addunyaa qofaaf jiraachuu addunyuma qofa beeku waan takka isaan hin geenye waan ummata muslimaa inuma xiqqeenya ammaan tana nuti keessa jirru obboleeyyan kiyya islaamaa addunyaa jaalachuuni yoon isin hin jeekam jettan ammoo ummata muslimaa yoo laalte humna hin qabnu warnuti humna hin qabnu heddummina keenya waliin humna hin qabnu isin hin jaa yoo ammaan tana biyya chaayinaa deeytanii ilaaltanii muslima miliyoona 50tu jira jaalawwan kiyya islaamaa ni beeytanii biyya chaayinaa keessa muslima miliyoona 50 jira obboleessoo ka dabarin agarree odutti masgiida isaanii keessa booyyee keessa kaayanii bara maayina maariyoo dheete muslima akkam godhan obboleeytiiti yaa fi obboleeytiite dhalaa kum jahaatamitti ummatni mujrimni wasafni hansaraan san obboleeytiiti yaa fite kum jahaatamitti itti taphataniin siin jaa Filistiin akkatti jirtu ni garta Suuriyaan akkatti jirtu ni garta
tana cufa wanni nu godhe maaseta addunyaa jaalachuudha yoon inni isiniin jekkam jettu rasuula keenya jeebar sallallahu alayhi wa alihi wa sallam قال كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وأبو النعيم في الحلية والطبراني في الكبير بسند صحيح لشواهده رحمة الله عليهم رحمة واسعة من حديث ثوبان عليه من الله الرضوان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها ندي هاتاجي إجالوانك يا كإسلاما توتني إسنيرتي وليامودتي إهاتا أكا قري يامتوتي إسنيرتي وليامني يرو أمان تنياچا نياتوف ديم نجالوانك يا كإسلاما وليام نابر أبو أسد يهاد كوتا ولننجنو أكا ستي إسلاما كنا دبمسي سودا إسنيرتي ولياما صحابان عليهم من الله رضوان تكو إسان كيسان نجي قيل نجام أمن قلة منا يومئذ يا رسول الله ويا سنين كيست يا إرجما الله نتين كنت إقوهي كأكنت إسان ندبم سيسود أب نورتي واليام الجنان قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا جئ لك بل أنتم يومئذ كثير إسن ويا سنين كيست هدو لا جئ النوا ولكنكم غثاء كغثاء السيل أكنا هاجن مليجين إسن غافسن كيستي أكا هو متشبشانيتي هدو أما مسلم نجر ور إرساني غريمة كسنجا 1.6 بليون نجا بليون تو كوفي مليون إبجا يو لالتي أمو بليون تو كوفي مليون إبسغلي مسلمني أمان تنجر غافر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاء بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم صحابوت ببريدو سن هؤلاء إلى أطهار الأخيار عليهم من الله رضوان كم إبتك في كم ديدمي أفر لك سني ديمن نتي أمان تنا بليون أفر إسني رتي واليامن أكيدان إساني أد بوليتيكان إساني أد بفتي إساني أد حتى إقونومين إسانيتين أد غرو إسلامة أبمسي سرطي تكان إسنينجا نتغافة سنتقو لا إسن هدو دا غرو أكا هومة ياوتي أمان تنا أماس علماء إنتين رحمة الله عليهم رحمة واسعة حديثة كان يرو فسر مجال أمان تنا بشان روبو يرو لوبي بر أبلين كي علامة ملي ديما بر يو أغرتين أغرتين yo bakka gadu agari niya aga garet yo tullun takka tidufte tullu sangu bandima yo asbira shalaqon takka jirate achi gor muslimonni amman tanajirus akasi aqidan adda namutu wal ko deyir kanne wahabi da barsinja nahnu salafi ada ahbaj ada ikhwanul muslimin kuni diobandi sinja ada syafi'iyya malikiyya warri syafi'iyya malikiyya jalatin salatu warri malikiyya syafi'iyya jalatin salatu أبو الحمد لله رب العالمين جتني ما قرأت ما بسم الله إنجن ما كنوا تنقوني صلاة يقصلان دعاء مسلم نرمشا أمتي أمو سيف الرفون سنجا جلوون كي كسلاما أكين الراقا سودا أنا في أتي مال الرمشا قولوا جرى فاتيا من جنة من تسيو من جنة من تسوكا من جنة أكهو مجاتي homicha baara guddaa agartanii humna wahii qaba obboleeyyan kee hin qabu bara homichi humna hin qabdanii isin dhabamsiisanii kana cufaatis fi ammas humna isin buruja isin qabdan san allahan jalla jalaalu qumawwan xilaatowwan keessaniitirraa ni fuudhaa je ni fuudhaa gaafa duraa rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam nusirtu birru'bi masirata shahrin je bar أمنا باتي كهذا إلاتني فيجان إفر رفيتا أما مسلم يوتين النزي إفما في والتق أماني سنجا كنني بساستو هم دوران صداسن فيجان إفر رفيتا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يرو دقيم يرو إمام أبي سليمان خالد ابن وليد ابن المغيرة المخزومي رضي الله عنه يرو دقيم فيجان إفر رفيتا نيو بلسو أما مسلم يتا نيبنا چو توا چو سنجا Malif buruja duran nuti qabnu san kaatee jirti gaa
qalboowwan teessan keessatti laafintiidha darbaa je'e Allahan jalla jalaalu qiila wamal wahanu yaa rasuulallah yaa ergamaa Allah laafintiin tun maalii ja'aniin sahaban qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hubbu dunya wa karaahiyatul maut laafintiin tun addunyaa jaalatuudha wa karaahiyatul maut ammallee du'a jibbuudha yoo ammaan tana imaamtichi keenya jaalatamaan kabajaa qabu arraan tana khutubaan teenya waa'ee du'aatii yoo je'e isinummaan za'alaana ni arta aboo maal jechuudha boo nuti ganaa dardara humaa takkan agarre waa du'aa nutti haasawaa sin jaa hin fadhu bakka tanan tuqin obboleesso sabiil odoo jennee bar wal gargaaraa reeffa qabnee deemuu jirruutiti to nu cufaatuun sin jaa bar nama rabbiin rahmata godheef malee ammallee qalbiin teenya dilii hojjechuu fi addunyaadhaan guutamtee jirtiin sin jaa ka abbaa isaa bar qabanii lihidii keessa naqanii irra lassanan masgiida hin seenu hulaa masgiida irratti irkatee namni sigaaraa dhugutti hin jiru obboleeyyan kiyya ka islaama abbaa isaatillee ka du'e seenii irratti hin salaatuun sin jaa hawaasa akkanaa keessa jirraa bar laafintiin maalii jennaan hubbu duniyaa wa karaahiyatul maut addunyaa jaalachuudha du'a jibbuudha hisaaba maal irratti addunyaa jaalatta akkaan isin hin jee diinni islaamaa obboleeyyan kiyya ka islaama rabbanaa aatinaa fid duniyaa hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الدنيا تنا إسني في ماتي تسنو ربين جرو غاري إسن هاجر أجلس هندين إسنين جبر أسين منا أداما فين إنديدو إسابة مال الرتي كروها إسابة صلاة سبي بلسيتمو إبادة ربي بلسيتمو هوري حرامي ولك أبتمو ربانا چودامو qalbii teenya keessa jaalalti addunyaa bahuu qabdiin isinin jaa'u boleeyyan kiyya islaama amman tana bar izoo maganyat inuma yoo khutubaan teenya ta'arraan tana waa'ee wal dhalaati ribaadhaa yoo je dagaala si kaasaa namni maal jechuudha boo ribaa haasa'uun bizinasa malee nootii ilaal gaa xiqqeenya keessa jirru mee ilaalime hansaraa meeqaatu tuutu nurra dhadheerateen sin jaabar meeqa isin tun bahuu qabdii qalbii teenya keessa obboleeyyan kiyya islaama ammas wanni bahuu qabdu maal inni beetanii alhawa fadhinnaa lubbuu jala deemu isin tun qalbii teenya keessa bahuu qabdii irra hedduu dardaraatii fi irra hedduu shamarranii wanni daaraa nu godhu kashlaphee nama ayaa hin qabne hawaasa keenya keessatti urjii taanee akka hin mul'anne tanu godhe hawa fadhinnaa lubbuu jala deemuudhaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya islaama ulamaa'iin teenya rahmatullaahi alayhim rahmatan waasi'a alhawa fadhinnaa lubbuu jala deemuun malakun ja'anii ni bar mootiidha gashuumun hagoogaa ka tahe zaluumun miidhaa ka tahe jahuulun wallaalaa ka tahe obboleeyyan kiyya islaama namni fadhinnaa isaa jala deemu jaalawwan kiyya islaama gurri isaa duudaadhaan isinin jaa yoo gurra qabaatellee haqan dhagayugaa waan isaa waliin deemu malee ijji isaa bal'aadhaa ija yoo qabaatellee isinin jaa qalbiin isaa yoo dhiiga ka facaastu taatellee qalbiin isaa duutuudhaan isin jaa jaalawwan kiyya islaama waan fadhinnaa isaatirraa obaafame san malee hin fadhuun isinin jaa yeroo diina islaamaatu ta isa wajji deemtu تيسا وجه ديمتو فلو تمالي شوف يسين فلو ادخلوا في السلم كافة جيمي ربي ايكا غوتو لا نتسينا غوتو كبادو جيمو كم لا إني تنا بك ربا وبلسو أتشك بيها ربا ايش بيزنس هاي دل تيدابو دارا مي أمان تنا حافظ النوني سنجاو هكينيا أمان تنا ما شاء الله مسجدي من طرف إلى طرف أفان الرتي غوتو يرو أمان تنا صلاة أذان لميسا مؤذن تجي الصلاة خير من النوم يروجي أما سأسن أبنا alarmis guuttattee jirtu obboleesso sitti iyyite gammachuuni haala qalbiin tee haffallii taateen akkasitti kaatee mana keetitti udu'attee gammachuudhaan daddaffiin karaa masgiidaa dhuftamoo walla alarmii tee ati achumatti dhaamsiteetuma irriba kee itti fuftu namni rabbi sodaatu mudawwara uffachuun baru imaamata godhachuun rabbi sodummaa kee hin garsiisu war meeqa ka akkasitti imaamataa fi mudawwara uffate korneel zallaqaa akkanaa jira bara obboleesso
korneel zallaqaa imaamatii isaa singaniniin sinja ka rabbi sodaatu ka'eeti dhufa gaa karaa masgiidaa ammoo namni fadhinnaa isaa jala deemu irriiba isaa itti qabaan isiniin jaalawwan kiyya islaama tanaafin isiniin jeebar mootii zaalima tahee yaa daawudu innaa ja'alnaaka khaliifatan fil ard faakum bayna annaasi bilhaqqi walaa tattabi'i ilhawaa in jenneni fayudillaka an sabiilillaa jeeni bar yaa daawudoo nutiin kun si goonee jirraa bikka bu'oo si goonee dachii tana keessatti yeroo ilmaan namaa iddutti murtii gootus haqaan murteesii fadhinnaa lubbuu teetii jala hin deeminii jeen nabi daawudiin alayhi salaam anaa fi isin eenyu obboleeyyan kiyya nabi daawudiin alayhi salaam fadhinnaa lubbuu teetii jala hin deeminii ka jee anaa fi ati eenyuun sin jechuu jira bara obboleeso rasuula keenyaan sallallahu alayhi wa alihi wasallam fadhinnaa lubbuu jala hin deeminii jeen rabbiin keenya jalla jalaalu rabbi fadhinnaa lubbuu jala deemuu tana jalaa qaluu qabnaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya islaama waan rabbiin keenya jalla jalaalu rabbii nuun jee san qeebaluu qabnaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya islaama rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam كما في صحيح الجامع وفي السلسلة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات أما ثلاث المهلكات واسدي ملكي دا واسدي أمو هنغو كسارا داجي أمو سدين هلاكتو تاتسن تدراء بلينكي يك إسلاما فشوف مطاع وهوى متبع وإيجاب المرء لنفسه جيلا فشوف بول الإنسان مطاع أتي إيك إسجرتي وهوى متبع تلمدا جالوانك يك إسلاما فإنا لبوتي كأتي إسا إيهمت إيقا هنوتي أصبرتي الصلاة خير من النوم سنجتو جرا أصبر الريبة مئاوات جرا أبوليسو كم فلتا تصدفا أمو أبوليان كي إسلاما أفدين كوراجي إنو متنكيسا يوسن ويطول الكلام نسنجا تصدفا جالوان كي وني قلبي تنكيسا بوه قبضو أما سمالي نبتني أفدين كوغان أفدين كوغان أكا أفين دين كنين نسنجا دلقا غاري دلينون أكا أفين دين كنين ميكا كسل في درتي صلاة دوري أمان تنا منك إفرا كجرو أكنا نسنجا أبوليان كي إسلاما حافظ لكتاب الله أكا كيساني ورّا حفظي كما ورّا تجويد كنا تلچه هنّا مارّي كسرا جتون تنا أكا كيسان كراتن سني تيغا قاف تنا كيسي تو لكي بو أكا زيا يدنين تسنو إيغا نكرات كسي كا كسما كدو كبابر تلچه تاجا أبو ما تاجا تبو جيغا جوسن أكاس منچ فراجرا أمالي إفدين كيتي بار إفدين كيتي أنمو غويا أنمو جت سيدوم تيبر أنمو مالي بلال فرعون أنا موجي سجرا خالدا مخلدا أنا ربكم الأعلى إن جنة إنه تلا أنا موجي أنا جي إنه جهنم جرو بلسو إفدينكو دلقا غاري دلينون أكا إفدينك نيو بلسو نما ميك دارا غوتي إفدينكو سن أبو بر نتي بلسو ور إسنين كميسا كودا سدي كودا أفر كودا شانسو منوبر أما مسجد كيسا GPS إدا يو بربادر إنا غرتونين سنجابر Ega Rabbi tu asitti walitti isin qabe male ayliteetini miti barka as dhufti odu ayliteetin ka dhuftaate qur'aana amma hafazde maalif arra dura hin hafazin ega ma arra dura hafazni amma ma sifaf am hafazde Allah tu jalla jalalu sila fise obboleeyyan kiyya islaama of dinquutan if keessa baasuudha daara nama gootin sin jaabar daara si gooti obboleeso في أمس مال نبتا نما دلقا إسلاما أكا غارتي هندليني تو أفدين كابر نمني دلقو إفندين كو نبي كاكا مي أمانتنا تقو مبر أما صحابة ولين عليهم من الله رضوان يولو بوتي نمدال ويولي بوتي بوليسو إيغا غرباتو قرال غرباتو كون سيداوار غربا بركاكب معاذ بن جبل أبي عبد الرحمن الأنصاري رضي الله عنه أما تقول سديتي دين إسلاما كي بلي أما تصدومي أبوريتي دوي دين إسلام के साथ अमत में के जिराते अमत को डोजा को जिराते अनाफियात दीन इस्लाम के साथ अमत में के जिराते जुजर इन सुदातिन खामिरान से रंजिर तो आते उम्रीन ते अमत में रसगल अमत को रसगल दीन इस्लाम के जिर वल्ला को दशनन सल इसने अफुर के जिर
nama ama soddomii shanii feene eenyu ama soddomii shan ahoo anu amata soddomii shanii ofii naa godha diina islaamaa keessa amata meeqaan jira jechuudha amata 20 eegaa 15 san gaadilii namarratti hin deemtu yoo jenne kasimi waan gurbaan san godhe amata 16 keessatti bar jecha zala aalam hin shaaramne mootiin ana je addunyaa guutuu wali qabamtee ni shaarraa yoo jette shaaruu hin dandeenye mallattoo akkasii dhiiseeti معاذ بن جبل أبي عبد الرحمن عليه من الله رضوان ديمين سنين جابر كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وابن حبان في الصحيح وابن خزيمة في الصحيح بسند صحيح رحمة الله عليهم رحمة واسعة من حديث معاذ بن جبل اسم الراد في سنجابر رضي الله عنه رسول لك صلى الله عليه وآله وسلم يا معاذ جئني بر والله إني لأحبك جئن يا معاذ الله هانين سيكاكدا أنين كن سنجالتا جئن سلابر معاذ رضي الله عنه رسول صلوات الله وسلامه عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والله يا إرجما الله سنجالتا يوجئن نمن دينكوغا وين نمن دينكا إس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هنجالتني مي ورجالة ناركبازا أبو إسني في ماتي كي سولي ربي فردوس الآلتي سولي إسنا كن نمسيسو نمن أجايب واتي أما جالتون قويا سنس إلا رسول الله جنة أكاسيتي بونكين نمن أجايب وا دكنا كيسا كيفتني واسي أينو إسا بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم غرو رسول من صلى الله عليه وآله وسلم يا معاذ والله أنين كن سنجالة تاجتون مالجتو أكان سنينجي والحديث إسناده صحيح إنو أباساتي كجيبسيسو دندا حديث كان يو إفدين كتدارا وما تكنغوني كشلب نغيوما سنجابر wanni bohuu qabdu ammas jaalawwan kiyya ka islaamaa qalbii teenya keessa maali ni beetani boonaan bohuu qaba alkibr boonni bohuu qabdiin isinin jaa ammoo xaalibal ilmii garii yoo laalte sheeka isarrattuu dhadheerata sheeka isa qaraasiseen sin jaabar ni jirti sheekuma isarrattuu dhadheerataan sin jee amman tana beekamuun laaftuudha bare nagarre girgidduma jala teesseeti bar cammeedhaan viidiyoo takka anna rasuulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa hadith kana sheekootii odeesi amirul mu'minin abi hafsin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu intisiyya min tusuqa yatta ummati shamarran biyya araba yutu jazakumullahu khair ustaduna jazakumullahu khair gide sinjan arrauli gurba ada miskin wallah ma miskin anjama wala arrauli ana sheikh abur sinja ya miskin wala sheikh mali diat namni sheikh sinje sheikh anta tubar anu no te amma yaro besna ko sheikh jenne me arrin qaba bismillah amal ta yani sin daran jolle lan sinja ega sheikh ka durabar wa abuna sheikhun kabir jenne manguddo dabar sheikh jechun aka afan arrawati qaratani jirtan mogam taan ammoo sheeka jechuun nama beekumsa qabu kitaaba yoo baases yoo kitaaba hin baasnes taan sheeka jechuun jaalawwan kiyya ka islaamaa royal family warra mootii sheekh zaayid hin jaanini